press support here to the particular press support. Si alam bang aja semetla itu cuci juga kaca song putih patu mi chief minister office ko hati lam record itu dulu kata kalau ada masalah chief minister betang masih dulu karena itu mas council pt CEM ke ram rong han dulu MP omong sih kisah ke ada dulu dalam principal secretary jadi MLA waktu dulu jadi punya dulu lah kaca song arab song jam apa pergi kemudian cetong sih cingwai sih so cingwai lam ke patumi chief minister ke hai pe thak ben ma si press conference si pangda lo tema sedali tum mena chema thalo je da kar bian ngong bang si formally tum ta sola magara panthan si gimi ko na la si kaching wai bang ke dili tum bima demand som thoga demand ke pondu la som thoga demand anta kaching wai long bang ke chikroya la si la so kaching wai long chikroya da teng lu ta ke dili tum hin pen kar bia ke ba ki sum pen kapa jok nang chi ba ke mang long ba Asam government lapen kar beno to mas council na ke koi ada bangi isi ke me ang tek sri tum tek unang kompo la si la su ka chi koi lam thei bangi la hen lo je non just semet la militu madiman bangi PGR VGR pe chenglo kar beno lo ke do department land government land la pena bangi la son la forest area mukha long pen aron re ang tan pen ke wa man adu tu ma tharli ni ke chengse demand la pen ke trading license in thanai la PGR VGR area lo ke do tu mukha La pena bangke separate electoral roll selam nahi karbian untuk mas council election apa general election pen author list mana separate ni la high sini tu mena di mana bangke tu ilu sila sombong pen government masam tu dah tu mi mat kelang litum la kacing wai lang bangke cikroy ter lo la si no nama la PGR along jitu la case kidu pen along ka break along le along ana bangke Nikrip ho ang mong pera masila katarle sai bange pan cek iknan puselang litum pen cikroy lo la si dan la pukulia long kidu bolong komaji long kidu la irrigation along le la dakta tharle nang puda cikroy lo VGR torborgil dakta katharle ki pan cikroy lo la pen ke nijangkar bi long kidu la PGR along le long mata mana fencing kangkai la hem kabi khali 8000 bighas la sadang long ana bange fencing ingkai po thingpi ipola social forestry ba afforestation na ya atu mese kama na pancheng po la subage chikroy lo meso sa si nijangkar bi long na penang sona soil conservation along li ba agriculture along li ba school along li la son hang tan ban bang etma ke bangatung do kol etu se hala haya dima bangta pam kuliji phana bange autonomous council mantu mi chichi bisa si proje national election notice pinon la so ki plung katharle ho Police force kwan ma ke nai ye ni tunar chakdum ko chief minister ma che chakki la sida ke lon ortar da bang pura li tumala support ko si non ba ke council tum ba ko ana ke praper mandu dis ki piji la ke council kam la si la lo che class council ba ko li tum non tari ko sir ke pe ko puthot atumi kaching wai kaching kroy ting pen sai konat pen ko so si pan chengi ma la so puta kaching wai ji pasan ko sir ke ko kaching wai tar ni tum hot thulu council pen tu La pen PGR along do ki pitang la trading license do ang yang tonda in Tanjampo. Tada chikroy lo PGR ang kangar lo ke do government office anda da konon makala ke along ke direct high po la chikroy lo. La pen banke separate electoral rolls la suka selam nangji pansa ma tumi la bange chikroy pimilo la si that council tumpen jitu asam government han kilo tang alu hala solo bana ko council nang le tu etlo so council nang bana comment kilo nang ko me la son ma satimi bang alam thi klang las hala hai hui the alam thi bang ta no la encourage ke barni bansi ni tum in chapen ako hala bang ta ni tum che parai tu la pena sabsu kis legal process sabsu din chat ta hai bang ke la din chat mana dingwe siki un ana ke prapen Arnivang lagi atraila bang padomat arnivang kang capesa akesa bang pajuta prana bisa tu mi cikroy la cikroy jonjoni ko pajuna musika cikroy bang hala mane PIL kipi PGR area long don surini ra don arkep family do la song bang don faruge thomra don thomke basirke bu PIL file de la sila PIL ke file tumbang gulo je la ke PGR kali la ke westland usi high court pan kipu lam theba ke hoina la sida ki sinilitum ningduk bangala henlo la ke PGR kali pu hala PIL ke file ang tan ke bang tum pira thi ningkan hini ke pleng ponon
sita autonomous council pen counter affidavit lake PGR ku na anta counter affidavit PPD la banke council tuma failure binong la banke la pen council along the high power committee do la so eviction ka claim ji pa the high power committee tu nikan hini ko pilo ke claim itu par junan ko executive committee do da executive committee tu nikan hini yang ko pilo ke claim je counter affidavit la pi ke ye thomni tum pui banke la so a PGR could have a case file in capacity dan fan council pen appointment ki pia advocate la so advocate bang la nikan hini ko pia policy counter affidavit pi det lo hala dang bang sili tumbange mana isi karju padunan ko la si la hailam khianda atumi chepe klang laplo amat si council tum ki pu banke la ke notification aveke pola musumala si halam tumbange ninje kom pedrata pandala si thanwara la si nilitum pu daklo la ke notified boundary la penke PGR pu ka declare gadget a notification ka tu kavita du ke do tang lagi la supose chief minister bang nang kuloje nang li tum la kachi song weg arat atu mai hin tenta plutang te third respondent ali tum ta ludun chogoy nang li tum ta court long affidavit pidetong che la ke PGR pu ka declare a supporting a document bala so gadget notification pe chenglo ka tu kavi sufficient ki proofun la so document bang ke du punang li tum high court lo ludun chog la si la bang ta chekroy a policy un anake prapen manolong ke coding kit check satu mitan la bukan bang kasi tarikh 4 Januari si code impuji kasi la code kan kuar ni pen masendal counter affidavit pidanan ko satu mi check roy kasi council hin pen mata tarikh 4 Januari si code along ke counter affidavit pipo nilitum la kasi so ara tum hin pen Januari tarikh 4 ke counter affidavit bange code along nilitum ta submit to counter affidavit lata isi ni tum kachini ni mangala hello autonomous council pen ke dam tang jitu ki pidun halaso alu ke chokchi halada ki puke 1933 aninkan PGR ki halaso notification along ke PGR ko alam tokte dat pusi halada la tum pudun rong la si council phane tum chuning riji la so lo ke na ku chi vidru thu de ni la ke ka pachokchi alam sinang tum da ka mane koda long ke pidun rong kasi la hailam se dali tu mago chengwai tu boya la si nono mada banke nilitum that atumi ka chengwai teng pulutang te hala ka chikroi la bateng lu pulutang te nilitum banke ning chekarong lu pusi punang poisi banki nilitum pima diman ke pon state government along ba autonomous council ban ka chengwai lo hala da ke dimana teng kroi thai eviction nang ta kroi det lo trading license in Thana ibo chekroi det lo bijar area Ladakh pen department office anta real shift nahi pula da chekroi det lo PGR lo ke do police station ko anta lada de mane dakon thai jamni paven det nahi thai da chekroi det lo autonomous council election fan separate utar laso selam nahi utar electoral rule selam nahi utar kroi det lo kulutang te ka chekroi te ngela ka ninche karong ko ka chesong arak si ke hailo ka chesong mudi kichu Mungkinon indeng si bangkel ka chekroi tang alam amukhaan ki klema bang gormen atum ko an si pachun ponji ma halale isi ang deng lang ati agreement ben implementation kini part do la si agreement long bangkel ke chekroi at ben si ka chekroi lo la beno ke implementation a part along bang ancho la si la implementation a part bangke apor da la bang sap nai ang deng si do si implementation a part sita kiun analong pen bange council tum bangkal ke pangcheng bom nang ko lahen lo ama sinon kadu kawe kar benglong rat phadani tum chuning riji jela ka che song ke dam tak ana bange la ke ne damlo tumon tada ninghang he sita suluk soda ka tumon ta konat bene ko sone bang de lo tema sita non pen eprang ana baki ili tum diman pen Gomenda kroilo posila suluk soda ka tumon he hui bang pa bang long nang nilo kadu kawe ta lomri lompa lo insam jina tumon ke banji fansi bor inang po la ben ke dak ke do kapre ka ke tum anda mi la bang ke insam jina tumon ke banji long si kadu kawe ta kira rapet nang po la pen Assam All Assam Students Union pen chenglok Assam long do ana ke dak mora motok dai agum kadu kawe kahak kusari atum pen chenglok garu buru ang ton pen north east long do ading long khai tu man ta kana ngache dondun pen bidi seri na ngache rabun pen apor halang itu mata ni tu bang pa jir poni